uhise uvuga yuko yatsinze aka kanya nako yatsinzwe cyangwa yatsinze waba wihuse kubera ko iyi ni intambara itarangira. Iyi ni intambara itangira muri 79 kugeza uyu munsi izanakomeza. Kugira ngo uvuge ko Iran yatsinzwe nuko yaba yasenyutse, biriya bishingiye kuri ideology cyane cyane kurenza uko ibihugu bihanganye. Ni ideology ngengabitekerezo. Igihe bayisenye basenye irangengabitekerezo y'abashite nibwo Iran yaba yasenyutse. Birashoboka ko yasenyuka ideology? Birashoboka ariko ntabwo ari ibintu biri ize, ntabwo ari ibintu byoroshye. Bivuze ko ni intambara n'undi gifite indi myaka myinshi cyane. Iracyafite igihe. Ubwami ubutegetsi bwa Iran ntabwo ari ubutegetsi bujenjetse, ntabwo ari ubutegetsi wabyuka ngo usenye gutyo. No. Iran bivuze ko nayo ifite igisirikare gikomeye. Nta n'igihugu kirara mu karere gifite igisirikare nk'icya Iran. Bibeshya ku Burusiya bakibeshya kuri Amerika. Uburusiya ntabwo buri muri kariya karere. Urumva Iran bikomeye nyine bifite igisirikare gikomeye. Urumva Uburusiya ni ikindi, ni puissance, ariko na Iran muri kariya gace yerereyemo, navuga muri kariya gace k'abaperse, uburasirazuba bwo hagati, Aziya y'uburengerazuba, nta gihugu gikomeye nka Iran. Utekereje ibintu wasomye uko bingana ntabwo wigirira umuntu ziki kugira ngo nzagutuka rimwe. Oya ntaribi. uhise uvuga yuko yatsinze aka kanya nako yatsinzwe cyangwa yatsinze waba wihuse kubera ko iyi ni intambara itarangira. Iyi ni intambara itangira muri 79 kugeza uyu munsi izanakomeza. Kugira ngo uvuge ko Iran yatsinzwe nuko yaba yasenyutse, biriya bishingiye kuri ideology cyane cyane kurenza uko ibihugu bihanganye. Ni ideology ngengabitekerezo. Igihe bayisenye basenye irangengabitekerezo y'abashite nibwo Iran yaba yasenyutse. Birashoboka ko yasenyuka ideology? Birashoboka ariko ntabwo ari ibintu biri ize, ntabwo ari ibintu byoroshye. Bivuze ko ni intambara n'undi gifite indi myaka myinshi cyane. Iracyafite igihe. Ubwami ubutegetsi bwa Iran ntabwo ari ubutegetsi bujenjetse, ntabwo ari ubutegetsi wabyuka ngo usenye gutyo. No. Iran bivuze ko nayo ifite igisirikare gikomeye. Nta n'igihugu kirara mu karere gifite igisirikare nk'icya Iran.
ntacyo bibeshya ku Burusiya bakibeshya kuri Amerika. Uburusiya ntabwo buri muri kariya karere, urumva Irani bikomeye nyine bifite ishyaka rikomeye ku isi. urumva Uburusiya ni ikindi ni puissance, ariko na Irani muri kariya gace iherereyemo, ni ukuvuga muri kariya gace k'abaperse, uburasirazuba bwo hagati, Aziya y'uburengerazuba, nta gihugu gikomeye nka Irani. Gentil, utekereje ibintu wasomye uko bingana ntabwo wigirira impuhwe ziki kugira ngo nzakuzuka rimwe. oya ntaribi. Asante. Asante.